ninya nikite kavuti kwa ukake ni kana tukwete mondo makonete ni ma nyene twabiti wa mwanya na nina mwemi holo kutwelesya mondo kauta kana mondo kivathukanyo makonete mondo ma wemi kana agriculture. Karibu sana Keithia Musyai ya Mutongo TV umotaje sito yaku na wekata. Nitawa Geoffrey Musembi ni mwemi wa Zola kwitu ni wa Mumbuni North. Ni vandu veta wa Kasinga sub location utuweta we Thingu. Pau twithate ma Zola na tikasio katika ima kindu kita wadho ila tika vermi composting. Azola ichao kwa mundu lote esitakwa. Azola ni aquatic fan ila titumia ibanda wa kiguni na titumia kuithia indo nayo. Itumika ku cut down cost on animal feeds. Yes. Ndo mwana kila kikamba mageta ake twethi. No ngewa ndithia muthembo kethia no leute banda lakini mwimi abanda kiwuni. Yo ubanda wa kiwuni wisethia mwimi we akaketha anenge indo ciake. Kuma buke iwoni. Kuma kiwuni. Is it different no ndia maybe ndia yu keno kibanda wa kiwuni. Thini. Ni aquatic, sindu aquatic ibanda wa kiwuni. Wina withia yu kwanza kwa mwimi ni nzia laisi muno yo cut down on cost. Nundu pandu mwimi ukwisa utumia kilo 10 cia leutwasi wa nguku oka akatumia kilo 5 cia Zola itumia kilo 5 cia lewa wa nguku ibulania vamwe no ithia ketha we mwimi ni wa cut down on 50% of the cost. Walikini ndeni wa animata ni chao cha kumotivate ye kulika ndeni wa wemi kana ndeni wa anima. I've been there within nice school naenda nasoma. I've been to campus toka neka IT. Nondu basongio say that umaluka kuonza is not what you are promised. Kaya no mambo ya you have struggled, you have tarmacked for here na manthio we for 2 years. Abiko bandu nona we no unde ranje muno. Na we say that yuta we musu Azola. Nyawa kwa by then ni waitha cia nguku. Na kile bina newa o mai complain muno lewa nguku ni wambatie lewa nguku ugesa ithia kethawe ni mwimi faida no kukwata kuma na nguku isu ithite ni munini muno nundu lew ni wotila kilungu kila kinene binya no ka ne kala ndine silia onzia alternative na aliko ko research na mambo alternative ila situmika muno kwithia nguku na countries ila yuta Philippines ni one of the countries ila ira cia muno indo so nenda uchunguza muno maitha cia nguku ata ni wono kiena mana kuhusu Azola then there is a guy who anafanyanga Azola Kiambu. I went there nikasoma kwake na nikasoma other technologies pia za cut on feeds na neno kana kaambia Azola na yu nina miambia atu yote thesi ya inyakwa kutia ya miambia hata biashara so oyu meka hata biashara oyu ni meka hata biashara lakini vinda yu na miambia ya kwithio nguku na yu ila no kene kio kapondio kanini okakumwethisia otuguku tunini we saithia mena ikundi cio kawa bau mucie so people who are interested mama ne kindu chuke thukumata kimatethia hata mota kwithia nguku cio na we saithia nye mambia kulilia muno na nazenga muno nundu mwema mune ilovini nako niwe simu ne wa beanu ma media memusi mekwenda gukava on kendo kau hasa ni ogetha kendo kaka nini oni ke kwete ando all the way from Nairobi na nyona ndia advertise anywhere moko soma nona nundu hivi ndaita ike that video ilileta watu wengi nona kumbe this is a business opportunity kwanza hizo ni man ni loving demand lakini ni nokie ka weekend kamwe na hata muno so I ventured into it no kan na mambo first we Mazola ni lazima with na kiwu kiwu nicho cha the first challenge toka Rambiro kwa challenge kwa tabio ndo ambisie the journey na napala we oyu kiwango cha we mwezo wa kwete kwa Zola ubikiteba. I started small ambiyo na kanini oyu no nisongete niona farm nene nina farm nene omwe ya Zola na
paumbigite no kuini compound ite ombola na mbea tutu nini no kie na expand from the revenue langu kwa vuma famuni ongaini songete Nui dhana red market kana yu twase market ya mbea bako ya ikundi no sia wemi mo mathematics yangi ve yangi no supply yako ndo bonge kunene labda supplier even outside Kenya I do sell na kila kitumite yu ya ni mtandao saa hizi tuikolo kulimo ethi ya mundu no kwi makina ikala cho bumusio we muteja we buba kubi utesi kana nacho matuko hao na weki kindu in the internet ni zazi on the internet au tuini yu azuna ate binda yu nenge maya the koma kaingi wate ya mundu ya so byambe undesa ukakwa kwingi lakini in the outside market kindu jukila muthena pedha ave mundu kwenda so mimi I have 2 platforms ilando mea I use TikTok a lot and I use YouTube ni challenges seva wesi lile kabina nikala waambia sia kana ni siva ila wesi lao ju challenge ila siambe onelo ndiambe initially is the funding ambe nundwa we youth I started 2020 vila ina yo very young ndiona ndena ila kwati weyo ngamya so naambie na simple ondo andu mambe I use the local materials and ila that's available like you to point to azola isuni na saubiti na mathango ama mjengo is very cheap in the market we say that can do cost less than 2000 to start a project which generate more kwa unye naambie na little funding no ndia na uwezo na we say they are the challenge ila ya inene muno ni yakiu nje na mbeza siemezi yakiu so I had to do it myself ninye nenzie kithima kilando miao mundi na shughulika ta shughulikia on the machines with the time moto ende yote ngameta munda wow pe mistake imwe weki ya evindani ya kwambisha na sio bunde sio kendo mundu na mwana wambe na ambisi ambe wela na uye na bebisi no kia wesaidhia on the you research on the market no research ya mtandaoni there is a way you don't know what knowledge lakini kumi apply nai no kia na inasoma ona soma lakini nisomete na ngasio kangati ya mtandaoni ngasoma no kana fail ina amolan my own way na zenundu kindu kini nisinikiwakia na nziela nyene bundigwe no yakina waki kwakwa no ko na mbeo na we yuta na balukila on manual application bolela wale kwikia bau amengi masemba mewe wale kia account auxiliary makaima kosa kila cha chololocho nikana makoloka nimetoke sasa wailosa kila chumu sasa hiyo ni kitu moja nililana wailosa kila chumu kosa chumu nejo koloka kikakuletea better results kwa hiyo na amanie mistake mbona amanie you nizu na baluka on the production of the manure imbolea sute kuikia kwa hiyo challenges ni mbolea na maji tu mundu kwa young person ayenda kwambisha farming letha na capital ya pesa cianata oyu kwe ya mundu amwikange wa mbeso oyu kwanza ikuthuku as you on them we are start Malawi always start small mundu you financing kwa mwika yina mo mundu yenga kwa naambia 5000 I started with 5000 na hii 5000 izuni yo ya include fare ya udhimbaka kuyosoma all the way from koko Kiambu nikaenda nikatafuta tusiku nikalala na wewe ya 5000 izuni yo yake kila kindu I came with bag ya 1000 na kadhango no kama na 5 so that's how I started kwa hiyo ni farmer the young people wala men of venture into farming yote buka muya mame mbesa mingi muya start small na kienda tukibuild up yeah mundu tena kitheka kana munda no ambisi agriculture wabu kasio kala kaini no sia no ngimona agriculture wenda we na imunda ine nene kana wiki agriculture ni kiwango cha nanda cha land kana cha kitheka kana cha munda walite kwithwa nacho ni kana wambisi nema it has my with the munda nene yuto ithu youth with ya youth na kwake no kwa muziai nya ba kona maybe ba to ye wanene what I do yunye no kapisi kanini ka 27 feet by 45 feet
kawi okendo kalandu kumia niko nikite pondila ni nasio na yuti lazima uwe monuta imama theka mendo manene kana imambemba na mboso. There are other things you can farm which require smaller spaces. Still lazima uyo kaime yusi enwisu utambemba no lazima wemie mamunda manene lakini no wime like a tree nursery oka nursery uka compact yo twinu twaku pamwe kasilo kala kanini wina kwa available even on your compound. Agriculture no kuona eto nomina mo yuke na mo wa mawia na moika ainge orondo wa cia wa matavyo yulo wa mbesa kuthingwa mawia na beange makia ai agriculture no kuona agriculture to nomina kana ito na kuolanga mo wa mawia ola wi bandi yake nundu yunye ni ugonia ana muika mbe wa mbao twi yang ti thagi kundini ke mwana bayo mamwandike lakini on then they put something on the table ano inge yu tene no kwa model ila tania yo kulima tesi asime mambemba na mboso which was not successful or you no kasi mbemba na mboso tieta eke lakini yu ukonia mwana muiko yu wethie kwa mambemba na mboso ukamonya siendo inge si manga wala isi ni ulika wa monya the right way na wa mwelezi na mundu yu ime mtandao nimeuka makona farming no ku make money mundu ukamatwa au miundani kana maka benchmark au miunda yende na ya youth ukahokethia mundu wenyewe kweli timanda mbesa na mundu no kuikwata ba mundani ukilebita na kuendia all the way to Nairobi kumeacha tu pesa hapo nje kwenu uma ile kwambia sio bumai wele ku think au kwambia buwe na tu weambe ya small or you get an youth usianze huko juu lakini small unaendelea tu bora unapata kitu Wisira nige amweka ingi maiwe ya Anthony Mondo manema. Ese ingi maenda hapa si I do agriculture metha mayoneka maybe kiwango cho kimbi kana wona nikiwe male ya kwikonia na Mondo manema. Wezi waya mukie na waya ya kindu gitaeta mbesa. Kera inya gweneleke nene na ya mwete mbesa kanethe agwezo no na agu wezo take that week tayonzia kwanza wano wezo aima yo ya niungi no mundu ona ndwezo munekino na agwe ndai mo munda we woka independently wone toiso kunenga kindu kila akibi na muno ko wijo wona ayu kera ni mundu amuika ona kera muziyi wa maba ya kwa hata kindu ndie so that way wese the meokia kwa ate yanzi yesu nundu mesenze yandi umambesa lakini yuma kate ya sana to mundu na technology you can plant something here and sell in the Europe MLS iliogu kezeria no mene yuti lata tegemea aju cha mbemba na mbozo kana zindu ya sime ma iteta mbesa pesi yendu tele ma ikaeta mbesa mwega wao yu enda zindu za metoke menda go yu metoke makwate wa mmethiwe na umisho seria mai kwenda kwetela ute na farming riyoka ni mauya mangi meba matono kwatikana thini wa agriculture value chain mawala matono kwatikana kuma wemini ndio ti lazima na uimo ndani no gogethela mwimi amina kuwa kwima kitungu ukamuya kitungu ki ukayukita marketing wa farm at the farm maybe you are buying at a cheaper farm gate price na with you to kundu kungi wakwata kindu that is agriculture ya provide your income there are people pe mundu ngu nake ku invest on ngaleni akakuya mwimi siendo so that is an opportunity from farming so maybe wetele utweke dealer uketela sio mundu na katho katwa ongea kakua wow that is nice no kona the agricultural opportunity pena what agricultural opportunities sivo na ila si uturukiwa ni ando mono the kama sako agricultural opportunities masako na ndo ingi matesi ila chakano si the sivo kana maimonda the right word ni komonda ni watu wakulua kuleka sindula tema ako kana hi opportunities yonze masako ni kwezekania ni kumama avocado lakini wasisha withia ndo ingi masema thina mawiyana you can plant tio ndo mwana gwa vitu kitu avocado sivika kitu na kukibwezi ni kumu kweka lakini we say thia twasita Machakos
kwikiwa sisio mingi cia masako cithakiwa cingwa challenge bingi ni opportunities cia baba masako andu mayo balukia cia agriculture. Chua wera cha avocado. Avocado onguzie mwaku. Wanati lazima teme consume ya avocado. The other no mami kuna value addition. Kuna watu wanaweza kamua mafuta kutoka kwa hiyo avocado. Na kweli nisikamua wako masako. Masako maijuti kamua waticho tu ase yu. Kwanza the raw materials are very near. Lakini andu maesilia ndo esilia yu kwa kukamua. Yu kwa sindu ingira ya mundu kwe kumea apple. Haezi kubali kabisa. Na apple ni mea. Lakini bawe ya kila mwana waite wa apple at 30 bob. Iwe kane mundu kumya kwake. That is an opportunity. Na ando yu twaile kuima. Titu emesindu itaima. Nasi atene. Ono mundi onaona makuyu wame utewa kube mundu okumya basa kana kwithe nengani wakuma ilobi. Lakini those are opportunities. You can rear fish, you can do avocado, your farming avocado. Nebo mbinge muno na determine siebo mbinge. So anende umakirite twase kulechesa maleketi sasa idini ya kulima. Ndio bwana kisomo cha umundi kinengete amanyo opportunity ya maundu ma agriculture kisomo chao hiyo. Kisomo chao hiyo. Kiki na CBC ekyo manene. Kiunondo peba ndo ni thana ni tha opportunity mwa ku interact na sindu cia CBC. Nini mumia cia those learning materials. Ko print. Ukahokethia ona ni zani mwe muno kindu ju kana gwe isoma kindu ja agriculture itu tutakisoma ona primary o yukisomo jao unikiendene sakuikila chati nange tinasomera gwa tuitwe kuna kazi kwa kulikana nye project agriculture twabandie mubia sai hata watoto project ila meka sio hata azume CBC okethia mayeka ona siendo ona kupanda sukuma tino okethia kwanza ile sio bada yes they do this okethia mebanda malango ni kitchen garden muziyo na inuke ona ciana sisa obezi ase kitchen gardens yuge ga idea sino yote azomera gwacio you could have been far lakini you tazomera witu teze tusoma ati tikatwike ma pilot tikatwike na ndio yama yazi ya kutwika farm mayasi ya baweta sitido nene yitote wemi ba account ni mosi ba account ni Masako nicho kitumite Masako either thinzio for agri business mezi andangi metha maizi kana no meke uimi wa biasala aingi mo miaka wenyi wa bumosi wa sindu ilo cia koya lakini mathisi yulu wa agri business tela wikita ya zola metha mezi agriculture ni langu ma ni the kana maybe thani avocado fruits ni te ketha ni sindu type ni te lakini mathisi yulu wa azola nicho kitumite Masako ithiwa very suitable for agri business na climate ona kubitu mazia ni ko view nini kutituma ko ne go kama general mazia ni ko view ukahamba ni ko view ona guya za kibwezi nyona ngezo kwata kazilo guno la gone ko view bangu ko kaneza sini fruits sio kaneza ko view tokaisi ya tamakuweni mno na masungwa ona hizo vitu zinatoka kwa na ile ya memo yo ukethia yembe yako ye muyango na ku yako nduko ndo akila imete ko vitu ko no byo museo withia mundu ayenda ima yuta azole sungwema pe kundwete ndalo into excess lakini mundu wako ukuito yugo na yeri ona nenga mundu kitui multiply metoke kila kiona umemeki yeshua obyo bunduinge lakini wese pati environmental condition ya ne kuminenga ile ye fit kume kingi wazia kubwekigu mungu amasagu ele yesi enza kibu bande one thanti kila cha umandongo kana cha wenza bande kibu kingi kwitu kwekigu kingi kuonde na mungu akenza we mungu amasagu no we ni watethe kana wimi mundu tazike tha kubyu na kwetha kigu sindu cionthe imeana condition izo ni cha agricultural products ila si na great potential kwa Masako ni seba ila uko umilio ni wata si kala mono soko vegetables number 1 kila muthe na mundu no require vegetable na we with yake tha ni wete those vegetables ba soko sindu isu
ukaete sukuma ila fresh kwanza if you are doing the organic part of farming ukaete sukuma ciaku soko munthi mundu akaya sukuma ezu na ile organic uni aketha ndamienda manana taguo yani with vegetables tomatoes and onions those are daily things commodities ila cienda side ya vegetables tukienda tainga lengi pesi ndo ta avocado you are weta avocado is new fast movie okay wige kingi chao because you know mingi on apples isu ndo I have a friend who sells them uzukaza ni one of ulad uni motivate ya isu ni sienda muno ko ingiti ikoze ikila mundu wema tose isu itema wanando wa abia no kukwena one kwema wakawa no ni kwema wakawa muno masako ni challenges siba imwa masako mesela umunde on the general mesela mafanyani wa umunde I market daily hata I supply na yo daily hata buyers na mo maili hata challenges ila mesela ai mi kana generally ya ai mi on the makila kindu masako twamwambia ketha ni kwa twambie kwa imini option twezo yangi mwemi no kupete ya challenge cha fertilizer sindu ila meotumia twasio generally farm inputs zinaenda juu kingi mechanization kwa ndume miunda nene lakini withi ande na matinga makwima sindu isu ya ni challenge kwa ala mena miunda minene kwa hii saidine you ya the market ukwa the local market no make ya lakini it doesn't make like the general ya kwanza nyano mako kwitu you no te mabundi si okay say there is a way market you know ya likile challenge wewe ya ku market siendo lakini wa mabundi sia kwisela mtandao I think it will do better kwa utu ya sia market ya mama sako andu mabundi bakumalo kama sako say there you can sell to Nairobi you can sell to Kisumu twende na inge mono madipendi ya mabloka good kwanza azuna mwemo maana angete kupyo we say they will buy you at a very cheap farm price amama idio tamuno maituma agenu mayo uona kitesa excessive amo buyers izi no wagendo kibuwe to matalo ko ya monane by the farmers nimekosea buyers sana napata kadhani mundu no wiye kindu lakini kindu ki nikibuwe ndawa kwanza baya no aya wa kindu munde na wese ya kibuwe we mwemi ndawe lakini we baya ndemana ndo mwemi wa matha maybe gethe mboke wa thambia isu challenge kimwa buyers mabeti lakini mama yeso kutabia ndo methimo mate kwa wasukuma no ithio ote chandawa ikimwe kizila muno kituma kithaki challenge muno kwa buyers baya ndemana kindu giki kuniwe ndawe yo kana cha kunitwe negi bitikite post harvest ndabo kana chao wanazuma harvest ya makavato tama export the buyer anaweza nunua avocado lakini wewe sasa ndina meet the quality ila elo to the export market ni wathi wasio no awara yolo akiwo na climate kwitha si major concern bana ndino masako mwe miatwa na ku adapt hata ni wathi we the climate ki favor ni mailo kwika ailita kwika hata kwikire kana ni waliola na we akili yake ibu ni mani ailita kwika hata kwikire ni adapt na climate chavo kana situation ya bondo peli mwemi ketha no kwenda ambu kwa iwe ya bandu ta bandu bate ku favor wambaise kila kika akwechao kila kika nesa ndukaie ma uyu kai mai kindu kite kwika pa nundu kiza kwika undu enda ku adapt as a farmer twazi onaendete uyo farmer wendete okwisidia we mekendo fulani na wewe abuke yekika no adapt on other methods ukaisa kindu kingi kila kitoma kwikika twazi okundu mbembete kaneza lakini ndengu ndi kaneza kwa uno oge wagethawe mwimi wendie to thus ash places na wenda kwa adapt kilo kaenda wa mbosa wisilie kindu kila kimeki yaku ketha ni kiu nundu ju maybe bala wewe kiu bala wa wendie bayibo no ambosi cia the underground water undu utomo kikwata chukia either no kwate chuche ndi chenza kana ndu mutono teka kiu wa adapt to that place ndu no wasie yugo nutakebwezi kuasia kweli kuyuanga kana
kuikiegwo no musobie mitao kuna mitao ukethethia abe mutao to no sobia kuga kiegwo kila kibita mana kikalika mundani kwa kwezete mitao meliku kikaenda kinywete ku na kiwuju mwemezi jo adapt undu kiwuju ni kikalanga mundani kwe undu kisai kila jambua undu withia biunda mingi ila ina level kitu tumeta level ila ina level withia bio green ukethethia kula kote level maleu mengala kukoneka kwa green andu makuwe mautloki ya muno byugethea mayendo ukozida level izo na ifactor nene muno mundani nundu ala masita afanya juu fanya chini ukati yo one of those fe mwita afanya juu wigire fanya juu ka ogethea be undu kwatia kiwu kiwu juu kinywa kunde mutao timuliku kiwu juu kisao beta ikila kisao beta na benze ila wale itema ndo ile itema weze ya kiwu ka kitao semba be undu wale otema ke sai ya level suge ya kiwu juu ikito tindi hapa kiwu juu cha tindi yake thikinywa kunde kethe mitio bandite mitizu nweso mesi ndio mingi undu ikakuza cha kiwuju lakini wadie la mitao kiwu ikabe tao kazi na yu wenda ku adapt uweze ya no protect kala wadie chathi na I mean oyuri make yo kwata value ya produce sio nime wenda kutate ta kuno ngwiwa we kwata value la elite ya zola wa minota ini kwata value nzono ndunye ni undu yitono kwaze ne deal nyando mundu uteba kubi nakwa mundu usu na murabie la my market price no yonde sana yo wabala kubi mwambe yo kwa lazima bagenia no bagenia lakini yitono ngutaku nyene ngwata value for my product ni role ba cooperatives nkitha ndu wase wengwata nioni cia aimi ni role ba cooperatives na farmer groups player muno kwikite kana niyo kile young farmers cooperatives ni sinenga young farmers opportunity kana mamba kosa ala mo kiete ne ukesete ni momo nengo first priority kwetha mwe youth even those cooperatives the team onago muteki kikundi cha mwika wethia na ingi kuna ndu tumbana especially ona mtu tumbani hapo motivation one mwezi mwe ingi no mo motivate yana pia we aggregate our products maybe those cooperatives maila kutethio na ku aggregate product ukethia mwe na uwe na iya lita ziano ndo na uwe na ziano mwakomania bandu bamwe mwapija lita zito marketing okwati ile isi weze ya cooperative ekufandi emofandiete na ito yuta we have a just small group T25 youth T25 youth they where they are na kutibaya like now approaching the bank to give you loans as a group matawa mamwe na ma statement mwete there is those conditions which on nyomwe group mwe meet okay you to face a challenge kinene muno undu cooperatives they are not funding you, they are not helping you you group it is national sales offices local groups you go and register kwa kache hivyo okay they are do on any funding a group unezuno ituta to contribute it na hii cooperative dispo mande ya market oya thethia etha ni cooperative ino yako kwa Geoffrey twina market kana twina mundu fulani mukundu kuna ukwenda zola ni mamande ya atho first your product imweni keramena buyers they do link isune wewe asipo ni malingi lakini you can utazola you want maeso kutethi isune we market yete ano ingi kana ana youth twasha ana youth no ando matere ni ma value ya agriculture muno ana youth oyi mage kwa sao ni megiva agriculture doesn't pay udo na mata biata nyekile to no mata biati ko mata bia kana agriculture iba nono nyema imina zo nizo ndazite kuthosia mali zua kwa ndio kwa rakindo lakini mwe withela ni rana kwata ni kwata yani mbesa zito no tumandiasia mundu zua kwa nunenga kindu nono mbesa zuwe thia be mundu wati pa yande kwa mga kila mundu naendete uyani na we are working for the same money vitu wana ni ndethe tinya bako na ni kutethia youth ingi muno
wewe mwana youth ndio yani total, lakini yeye amejifungia pale nyumbani anatengeneza nasari yake polepole anaweka tu mtandaoni. Wewe hao na wao kama anaunda kama mtabia, lakini yeye anaweka mtandaoni anauza kupitia mtandao. Huyu sasa mwana youth you wanaenda na that job opportunity no agreed source yake ya income. Huyu nyeniasi ya ukulimo no bridge gap yesu ya unemployment ndio yuria utai mwandike no kwara kendo kailelo mesa. Ni lazima muondo kana mwemia yambi sia nima ugesethia yesi baloka tesa mali yake job market ayambi sia tesa wewe yambi sia zola labda wenda kutethisi wenyaku, lakini baadaye wesaithia no wote outside lakini no kuona muno yambi sia nima twase ntangenda kwa bisa nima ya makoyo ti lazima nithe nisi bala makoyo asunga tesa kana nambi sia to lazima wethe bala wesi ukateza nondo one anoinye mambe yake that fikika mugurazi omundani mundu akitoa bana eta atezi market yake niyo huyu ni 40 balogi la kwanza tatie tailo ida tezu muno lotisi yokete uno uketha wisi oyu boke yakwa ndithio bana ngate yangania mboke yakwa ndimino ndithio bana market yakwa yibana wile ambo mando that market mbe ndugeze kala kindu gite kala wisi pe kindu uto no produce uketha na gimina mbena kindu gewe kebia ba ndu ikia jombe ne ni leuno lazima kiendie bana kwa uwe nyekilani advice kila muntu uyambe yandu kambe eu kuma baba pa ubanda ambo di ume market mbe find your market with awezi kindu gina kwara ngatwa hapana kigogo ila kimuyo kwako kana wambe yasia nuai balota basi sune lesson mo online it because we were be asio ya ba nyina ambe ya bu lakini you nyene advice ya mundu ambo mande market mbe ndugezoete kindu wikale acho kisobuka kana bande kindu eze anuyo we bande enwa weta diulo wa social media wenwa weta kana nwiki ya TikTok na YouTube aimia nini maro natumia social media na technology wikithia ni ma boost business yo ya agriculture aingi mono isi ingi mo maana ama kwetu no sino wone ka mundu no ase TikTok yunga iso kwata followers mana ata YouTube nga subscribe ndi andu ala maketha mayona ne miana ata so amwe kamali tukikata wikile kana ni matumia social media ku boost their business kindu ta TikTok na YouTube ninene isu nitumeana sio muno sindu isu si pesi ndu sita algorithm pe algorithm ya TikTok na pe algorithm ya YouTube then YouTube algorithm ndo azia no manda subscribers tuwe wailo mama mama ile kuiona mama ile na kila weka makoka kwa YouTube ni ku encourage ketha mundu enda kana enda wambo ika kindu kisio mundu okione uzi mundu eloela like videos ya YouTube ni zitazi long form mundu eloela the first few minutes na ende algorithm uzu ya YouTube ni we wona nganyan o video weloela no tindenge andu ange meide to weloela ukamanenga viewers kwa hiyo kwa viewers ndio mamba imagine wewe kunenga viewers wewe ika kindu kisio na ika kindu kiosomeri kwanza kindu kiosomeri ya kisio kwa YouTube pia it will give you source of income mwekio kindu kisio chende ya chelo italeta pesa kindu kila mundu gailo kila mundu withio na source yo TikTok sasa TikTok na yo ni avenue lanzi option utono give your product withia mundu eyaka video ga TikTok na hiyo bija 400,000 out of those 400,000 you want to miss when you ataka hiyo product ndio iko so those so avenues mundu akaitumioneza uona your product make ya sure wenaki tuweke mtandaoni na ndugeze uyandu don't scam people scam people they'll report your accounts they'll malang makaweta abu comment section and other people will not get to you lakini one give them the genuine knowledge give them the product bukeza na maifil subscribers usi umamba na sio kahamu tena ona followers asu umamba makoko na mna you do a post inaenda naweza ile wakata nindo farm mwa kwata
andu mowite from there imo your product with like avenues ndio naonete andu aingi maikia muno kuthoa sindu online kesetia mundu acia ni basi atika ngwitha maybe ni mascaming bandu lakini we genuine maikau you don't know your experience I've gone through no andu anini muno madauti ya mundu ucio wonete ni farm existing no twacie ni namuka live TikTok ni nambe yo vunde ciano live mundu no kuhoda no kuona kindu chake cha parcel wa kibingwe yani no kuona kindu chune cheko na ni kuona andu angi masiani ngwatie kindu iyo ni related so wewe mundu genuine ndugeza na mundu gutinda okuya ngene zaiba ciabika nundu we mwene ni wambie akambosia that progress akaisia kuma mundu nda nambe yo yu wewe na mundu ika kindu nuoneka lakini mundu ocio akopika account kene azoe kundugezo muona na i-comment chao technology no itumia agriculture ita more attractive mezo yu itabia mundu wa agriculture kita kuusisia akacia asia atende technology no itumia agriculture ita na iende cia ndo ingi pio pio nundu yu weka agriculture tena technology ni fail nundu tuazia technology yetu imetumia better marketing tu pia no umetumie on kudiagnose ndo siebu mundani kwa gwo kuthinia maybe wamuka muti waku wona wina mathina matuko aya metio na mpaka away you can uka kuna visa uka upload kindu on the internet kikautabia mathina kikautabia mdawe la welo miki ya ile ikata na wethe ya guide ona mundu ta soma kindu enda akasoma mutandaoni ugeziria ni watethekia abu kila wisa take time with you soma kundu wakisoma through the internet kwa hiyo internet is a very strong tool saidini ya kulima na kila mundu wonde kwiko yele integrate agriculture yake na technology ni agricultural business iba utaona recommend kwa mundu na about ngili 10 to ngili 50 agricultural business yaguache wambeije na ngili 5 kana ni mundu wina less than that ni utaona kwambisa na kwa ndo ingi mona yu kwambisa ni makwenda ki kwanza munda munene wa kindu cha mbe alika masabu ma imbeo aicho alika masabu ma fertilizer aika masabu ma labor wakesha mundu sio watu ni manende so utaona kwa advice mundu utaona ukwenda kwambisa na mbeso nini utaona mutavia takana utaona mu recommend biashara business ya agriculture ambo manda ila ziitelenza labor intensive ambo manda kindu kila utaona ikawe weka na kila kindu utenda utinde bumundane mu yinyona ni unenga mundu tazola azola kindu banda no utaona gitia muimu ukagita ko ketha no ndo na macha unyibia tiwa ndo bani ni kiwoni izu ni kindu kimoto na kwika no wi Kenya wedia earthworms. Earthworm is a very lucrative business or you Kenya. Nundu a kg of earthworms goes for 2,500. Na no uwe earthworm izu na wiziyethia no kuinenga west ukazikia west once per month na mwezu no uthio na weane kundu kungi na wambe ya less than yumbesa izu weta you can start earthworm farming with 5,000 ukambe yo kanini nawe nduthi no wizi okindu kingi kindu ingi sitenda we mwingi no ambe yo a tree nursery a small one ukagito hiyo kwa the input no water mathangu ukawa the mbolea yenye utakuwa unatumia on kupanda hizo seedlings ingi mbeu zionekana ako earthworm izo waze noe ma yes wite sawa abu online yonazi isitome kawikata vermicomposting ni kusovya compost pia you can use them as feeds na no veo product inge tu masiado unizo siethayo ndure zazo kwanza farming ya earthworm kwa wina yambe izu kwanza ni kindu kila ona ndae meet demand ona hiyo kinda wetanga achona in my farm kinipata nikifunza
ni vunza zola kwa thuom kidogo tu juu watu watakwambia nataka na una hiyo. Sasa ile demand ya thuom yu Kenya is very high. Farmer yote wakwika organic farming ni kusobisia fertilizer. Kwa umundu wonthe wenda ye emasukuma yake andenda kutumia fertilizer la ndukani ya ukaose ya thuom sizo ai multiply the same mbinge kwa ukethe yawe inenga takataka si yaiga tuika fertilizer akatwa mundani. You can sell the vermicompost ulani fertilizer also. There is a liquid pia tu masio bwa thuom nisu anayo no tesa kwa ni opportunity nene ya thuom kwanza nene munango. Sina waminukilia ni lesson siva so far usomete kwisila agriculture kana ila agriculture kubundite lessons sivo cia mabiasala sivo cia undu wa kutwa isieni ma patience na mbito soma bau kindu chonthe cha kulima ikienda patience inahitaji consistency. Ndwe banda sukuma mwayo kila mundu amanya wina sukuma ila ingindwe thandu inacio you will lose those customers. Lakini waibanda wetha acio mwaka muima andu azuma kauma na mundu natumekana ebatha kamana kwanganya ciithabo. So you have to be patient, consistent na kila kingi ulani yao zindu mbingi manaka na mabaluka timo kila kindu ukatry ukabaluka so azini no kunengete umisi ukulima no kunenga umisi. Serikali yetire kwikata kwikiria kana ni atuma agriculture either is more accessible to young people makaisia kana no mafundis ya ijana ukethia funding mingi ikadirectiwa to the youth sana ala mekwenda kwika wimi no hithia pia they subsidize the products ketha ni fertilizer ketha no antho wangwa kwa bei mdogo kidogo na wize hithia isiendu hii taundu twacia serikali ni uwa import siendo from outside. They should cut that kwethia ma import siendo isuku manza kuku with the scarcity and more opportunities mazieme amanite balame utwa. So the government should do that kwethia mayo atiendo cia kuya nzondo mo wao kwethia mbemba yo iwe nzo kuku tusieleza. So makawa from the local communities wana ni utuma ange maidi kama ndo imeona isi mambesa noko na bena market noko na mena market yes. Tuna mbominukilia labda be mundu ilo ele na timu andika na ndiena we any utona mutabiata uyu lo mundu wa agriculture kana no na myama kwenda kwambia agriculture kana wende sikilo utona kweka utona mutabiata kela oyu paunza kwa hake pio katheka abala wono no matter the size ako nayo ni umwadvise yoyu akaliga mutandaoni no soma siendo mbingi utona kwika eno asa kuogendo kama kati wa siendo isu mando kendo kama ko kulima wikwatililia bo no either na consistency na undu twacia patience ketha ni wambe yo tamitindo ke expect you te amwe wambe ke expect you te amwe wa keli kwatilila mitisu mwaka ithela no kwata ateja so ene uma advise you make your choose with the way patient you consistent now you choose only one thing, find your niche mando kindu kimwe wiki nduke kuthie kila kindu so nye na manaka na mwemi ni walete kwitha na womecio na consistency nduka tunenge sukuma monde one tulaje twithie sitevo nduka tunenge apple umundi one twithie one watongeie muonda kana muonda ni wabanje kindu kingi. So patience and consistency ndio kindu cha maana ndene wanema ni kwa cha mwana musese ni wasoma maundu meki bathukanyo yuloa maundu mako neche ni na ni mathi na mbesa nitumie bala wakwacia ini maiyeta mbesa ni mathi na mbesa walika into agri business waekana na agriculture no ya kutam kubanda ukitoya kana ubande to consume walika thini wa agri business thina mbesa utondo Geoffrey warutabia jise Geoffrey na ndiro siba cia muthia kwa musese witwa mutongo umulika ndio masito makula labda weto TikTok yako aya bueno mposa ya TikTok eti @Geoffrey Musembi awandika @Geoffrey Musembi siyo username yakwa YouTube wa withi wandike @youngfarmerkenya ikwatanite
Young Farmer Kenya pauno pe account ukawa uzuni wa account wakwa utebundetie muno on wemyula wonde twika pia namba yako ya simu ni 0799613876 mundu wonde ukwenda mbikia kuhusu Azolla Evayo na makuli onde ukwenda kula yulu Azolla kana maybe aku advice maundu makonete ni wala wini va utona kupanda chao reach out Geoffrey Musembi ni kana autabie ni mubya nondo wokwatiana na ityo kuma ila twambisa kitungu kicha maundu makonete ni mangi na mothia nyini kwendea muthenya wa kwela ni Betty wa Mwanya atindanesa inu ni Mutongoi TV.